u borbi protiv naše narodnooslobodilačke vojske, koja je u Drugom svjetskom ratu bila saveznik Amerikanaca, izjednačiti sa palim američkim vojnicima, sa onim istim avijatičarima, na primjer, koje su ustaše hvatale i ubijale, kad su bili prisiljeni da se spuste na teritoriju koju su ustaše kontrolirali. Zar američki narod može da dozvoli da nam dan, kada on proslavlja uspomenu na svoje pale sinove, tu uspomenu skrnave ustaške izbjeglice u Sjedinjenim državama, nekim istovremenim pomenom svoje pale ustaškoj sabraći? Mi ne možemo vjerovati da su američki građani i narodi koji su izgubili svoje sinove u borbi protiv fašističkih kvislinških armija, u čije redove spada i Pavelić i Koljaki, mogu složiti da se na taj način i uopšte u njihovoj sredini odaje počast ustaškim krvnicima koji su poklali stotine hiljade Srba i hrvatskih rodoljuba. A gospodin, član kongresa koji se i pored toga zalaže za tu ustašku proslavu, bolje bi uradio da obiđe, da dođe ovdje kod nas i da obiđe samo jedno mjesto na kome je bio ustaški logor smrti, recimo Jasenovac, i da neposredno tamošnjeg naroda sazna i čuje šta su ustaše radili u vrijeme rata u ovoj našoj zemlji.